من نوچرما وخير نيادن ماي دلالة اسكاران دولة ترك وزير سينوري پرسوسو کوبانی دی جوجنیا کردیا بین بنامه کادر ortakaya قتل کرد ورا قتل کردش ortakaya نرازی بین برزی KJK و KJKزی در حقی کشتش ortakaya دی جودا مستایندا و نا قتیام دولة ترک لعنت کرد و ونگ دا شاران که وایر خوردایش کادر ortakaya بویجی حتی بین را رغمی نیسرشتشان دولة ترک نوبتا نمایش نوبت یا پرسوسو کوبانی زی رامنا نیادن مای دلال پرودایشی کوبانی ماوینا چتیان داعش و قوتان پاوتن شاردزی رامنی نکابل تنما نیادن مای دلال دولة ترک جو قتیاما بین ویشی کرد و جنیا بنامه کادر ortakaya وزیر سینور پرسوسو کوبانی دی قتل کرد جنازه ortakaya هتی کوبانی هتی اوور سینور آمی گروتن و سبا اوتوپسی رشتی نیوشخانه رحا او جارازی رشن استانبول هتا بین را ورا کشتشی قتل کردش ortakaya نرازی بنویشی استانبول'da Alvozane kadar ortakaya ebejun numayiş katil kerdinece protesto kerdi. Ceniya Kurd kadar ortakaya akı vizir Sinore Kobani'de ami kışten cenazeci kandi seba otopsi riştiraha malbata ortakaya zi serva kandi grotişi cenaze keynaya hoşi persus cenaze ortakaya keberi Sinore Murşid Pınar'a heti malbat ambazaneci u parlamenterani HDP ami groten saatane sodırdı ınbaz malbat parlamenteri HDP Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan Bahçeni Veşkhane de ami pihet همسروک مجلس شهری کانتون کوبانی عایشه افندی تکوشن سر سینور یکادر ortakaya سلامی کرد جنازه بعد otopsi رشیانی استانبول سبب protesto کردن کشتشی کادر ortakaya استانبول'da numayişe protestoyu vrazya numayişe heti embazane ortakaya serkuçe istiklal vrazya AKP'ri nirazbiyename damsnayen نمایشکاران ور حکومت AKP که فرمان کشتشی ولات جاندانا سلوگانی اشتی و آمه واشتن که کشتشی بیر ویناین کشتوخی بیر ویناین و محکمه کردن حتی بین را سر و ortakaya کوچه خالد آغای کاد کöyde خیمه سروشی آمیروناین Parlamenteri HDP Faysal Sarı Yıldızı der hakkı kıştişi kadar ortakayadı. Kandeki veziri karizleri Efkan Ala u seruk veziri Türkiye Davut olacağı do peşniyaz Pers'ta Yıldızı Pers'a Sarı Yıldızı Persa askeri ki veriye jev hafta ser sinor devani maçeteyani daş ikaz kerdi çima beki ikaz bikari velatjane sivilan katil kani kerdi. Yaklaşımlar biraz onu gösteriyor. İşte Roboski hakkına ilişkin askeri mahkemenin takipsizlik karar verdiği. Tamaşakanı delali kader ortakaya akı serva kandi pavtişi kobani sinoran ravert u bi hedefi devleta Türk kama ma portrejidi tamaşa bikari. Askarani Türk vizir sinore kobani de ceniya biname kader ortakaya katil kerd. Ortakaya bi komeki gancan rapya و شروع توری جپه خوردایشی کوبانی ببو. وقتی که کادر و کمک جهت سینور پرسوس راورنای راشته هریش اسکرانی ترکامی. اسکرانی ترک ایک راوردن چتیان را چمان خوگینی و اینان را یعنی پیهد گله رجنای سرکم و بمبشتی. نتیجه گله ورناینده کادر ortakaya آمی قتل کردن و خیلی کسی بینزی بیدر بتن. جنیا 28 سری یا بنامه کادر ortakaya کاما. کادر اسخو جوده و ماوین سیورک و چرمگرایا و دملا. مالباتا کادر رونارا که خو بار استانبول کردو. ortakaya سرازارونو سو 86 آمه دنیا و سوسیولوژی وندیا و استانبول'da جویابی. کادر ortakaya آزایا پلاتفورم سربسی جیواکی بی و خیلی نمایشان زی گزیدزی جاگروت. جنیا کرد یا 28 سری کوتی در نهقیدی شی اوجا و تکوشن شاران میاند جاگرود. ortakaya 25 روزی دوان محسر و مسین تردی زرای نوبت جاگرود به. کادر ortakaya آک قنالان تلویزیون دا قصه کرد هر تم قرارداری خویا خوردای شاردوزوان و هر تم زریا خود اومد خلصنایشی ریناین کوبانی هوادا قصه اوواتش پینی کادر و نابی. ما ده حتی دلو پاگون یا خویا پینی خوور بده
جایک توخم سربستی کوتو بپاوی لج بکری و حتی نی جایان آزاد بکری تکوشنا خو برامنی. نیا دنمای دلال کادر ortakaya veriyak şuruheti kobani malbata khore ju mektub nivsnabe la veriyak na mektub braso deste malbata ji khabera kıştişe merdişe kader ortakaya Rusya malbatacı na mektub de kader ortakaya bahsi sebebi şiini hoyi heti kobani kerdu. Malbata mina erciyayire ez kobani deya نولش تنیای کسی که کوبانی دوشی کنی نیو ایما پیروکینانو. از قاندی سر و مالبات خویا که پر حس کنا و قاند پیروکین انسانی تورینی لجیبنا. اکما نولجی زی لج خو نیویناسه مشت وقتو که بومبی بکوی که ایما مادزی تنیا بمانی. سرکوتش نولجی سرکوتش پیروکین فقیران و بندستانو. از اومد کنه که اب توربیان نولجی از مالبات خو و پیروکین انسانی را هنویشی فیده بده. قاند سباک مشما خمگینه کرد بنو که شما مری حرس بی لا شما دی رو یانزی بری مفهم بکری. از وازانه که پیروکین مردمی آزاد و زیپی وشی بکری بجوی. و کس قاند جو لقمه نانی و قاند جوکی پیروکین امر خود نیرو زخت کردن. قاند که و نانی بو گرک هر کس لج بکرو تکوشیم بدو. وقتو که لج حرب بقدیو و کوبانی سرکو ازو پیسر آگیرا. رند نزدی انبازانه مببی. مگیری چکنی هوردانش ما نتیجه ندانه. از نامکتوبی قاند که شمانی کوی پیم من نگیری و نی عزدیه نیوسننا. خورا اکچی بیرو سرمش ماده پی بحثی. اکشمانی وازنه وقت آگیرنده از دکا و حبس و اشکنجه بوینا مراجعات سازگهان دولت و پولیسان مکری. اکشما ونی بکرسه نایرا هم شما هم زیانبازه می اید زرار بوینی. شیعی شمی کوبانی کسی را مواجه که وقتو که از آگیرانه که و حبس بعدو که شما نونوتی وند بدرنه و برزه. اکشما وازن قاندی سبا مچی بکرسه وایری تکوشنا من بوجی. بسران شما کچه آنده کشتش مردمان ری گاز کردش اینان ری بیونگمندی. زی روبوسکی بمبه کردش انسانان را واجندی بسو. حتی که از بیرا تکوشن خو امانت شما کنا. وریکین مایا خو و پی خو را آدا، دنیز، زلال و ماهیرو که دوبه بو شما پیروکینان وراردن کنا. برای خو کادری ری سلام تیبت وانا او دو چیو که روای جیو بکرو. حتی که از بیرا و مایا مدرمانان خو بگیرو. شما پیروکینان به حرمت وراردن کنا. از شما پیروکینان ری حس کنا. نکاب مانی وشیده. حقی کشتشی کادر ortakaya da juda mustayında u nerazibiyan damısna kejeki aşkere kerd ki Daesh Rapiya hükümeta AKP ki irade ceniya kurdra xoverdayş cira tersena be tahammili kana her zobin kejeki vengda ceniyan u pirokin kesan ki wayre xoverdayş adrin ye kader ortakaya beveji کجکه نتیجه هدف گروتشتی قطر کردن کادر ortakaya را نرازبین دامسنا و نایرا حکمتا AKP مسئول گروت. حرکت جنیان آشکره کرد که ناقتیام ورا برش کردش خوردایش کوبانیده ترسی حکمت AKP و یه قوتان ملیتاریستان رافینه نورچمان و نوا. حکمت AKP زانه که قاند سوا شار کرد کوبانی کریتی چاره کردن و ابنی قتیامان پولیتیکایان خوی در حق چاره کردن آشکره کنه. کوردیناسیون کجکه و نوا چهار لته کردستان آچریای مکانی خوردایش سینوریزی بیمانه مندی. کجکوا چته داش و پاشتایشان جی AKP خوردایش و تکوشین شار کرد که برز بیوری تحمل نیکنی جرا ترسنی.
Damostayên divajiya ki Daesh û AKP Rojava û Taybetî Kobanî de îradeyê ceniya Kurd û vinderdişê ciyê fedayî rê bêtehamilî nêkena bêçaremenda. Kêjeke visvîrî ki Kader Ortakaya biya taqîbkara xeta fedayî Arîn Mîrkan ki sembola cenyanê gencê YPJ-ya. Hereketê cenyanê vatişanê Kader Yêzey heta ki ma Kobanî bireyînê bixelesnê madê heta dilipa peyniyê gonya xwe lej her bikerê wa serdestî nayra bitersê û nay bizanê visvîrî û hayra and qerardariyê xwe verdayişê ciser. Kêjeke şexsê Kader Ortakaya di pêrokîn şehîdê ki xweverdayişê destanî Berzikenê yad kerd û veng da ceniyan ki wayrê têkoşîna Ortakaya bi vêjiyê vera qetliyaman bêveng Nêmanê û xweverdayişanê Adirîn berz bikerê. Jûne razibên zî hemserkûna Konseya Rayverînê KCK ra amê KCK hem qatilkerdişê Kader Ortakaya hem ki herîşê peynî yê rojanê peynî yê vera gencê Kurd Deniz Nakî û vera HDP lanet kerd. KCK ardizwan ki ekîbê herbê taybet yê Erdoganî dovinî bikar. Zarokya KCK yora javer rayverê Hereketê Şoreşgeriyê Tirkiye Nasuh Mitapke weşê xwe kerd bi vîn vîrar. Eşkerekerîş de vaja Mitap Şoreşgerê gird Mahir Çayan de dest pê tekoşîn kerd. Saranê Hotay de tekoşîna xwe sê yo kadroyê rayver ramite. Devamiya eşkerekerîş de hayronciya qetilkerişê Kader Ortakaya yê Sinûrê Kobanê ser. Hikûmeta AKP duya seriya seyan cinayetê kerdî û yonê cinayetê neva no ser cinayetanê xwe. Eşkerekerişê hemserokê înav. Yo hefta verê qetilkerişê Ortakaya Sîropê de yo genç qetil bî. Hükümet AKP se iktidarı xoye duya saran da failê nî cinayetana, hesabê nî cinayetan nedana. Cinayetê devlet, asker û polisan ehendek meşru biye hîna cihan de yonê welat û înayîn çîno. Eşkerekeriş de vajiya Quwetê Demokrasiyê Tirkiye, Pawtixê Heqê İnsanan û Pêro Demokratî bûniya seva hesabperkerdişê nî cinayetan bikeve hereket. 2006 serwedartişê Ahmed Roboski û serwedartişanê Ahmed Cotmeh de herîşanê verva şarî de xêla kesan weşê xwe kerde vîndî sermiyanê niyan hikûmetê AKP yo. Bûniya şarê ma hemverê nayê vindero û tekoşînê xwe bi Kurdistanê serbest û Tirkiyeya demokrata taş bikero. Hemserokya Konseya Rayverîn yê KCK hayron terîşê hemverê kaykarlixê futbolî yê Deniz Nakî. Welatperoza Erca verva terterê hiriz heşt bi rohê serbestî û demokratîk serê darito we kaykardoxê futbolî Deniz Nakî kamî û serbestiya xwe ra tawîz nedayo maslam kenê. Seveke misno û tornê Sêtirisayo mayê pîroz kenê. Deniz Nakî û Kader Ortakaya mijdanê Kurdistanê demokratîk û serbestê. Peniya eşkerekeriş de înavajiya. Cinayetanê wextê penî de nîherîşê misneneke hikûmetê AKP hemverê tekoşînê serbest yê şerê Kurdî û Quwetanê Demokrasî leja kerdo. Saranê Hezar Nosey Neway de Gurba Lejê Taybet, Doğan, Çiller û Agar senîke herîşê Hereketa Serbest yê Kurdî kerd û vînd kerdî ekîba Lejê Taybet yê Erdogan, Özel û Davutoğlu'ya ke awan biya dovîn bikero. Navendê çapemenî YPG derheqê pirodayişanê 24 satanê peynî dizî Damostayên da YPG aşkere kerd ki cepheyê Rojhilat û Başûr de Quwetê înan raverşiye. YPG diyar kerd ki herîşê Komanê çete ameyê vindernayîn. YPG û YPJ Quwetê Peşmerge û Burkan El Firat vera çeteyan dest bi herîşê çeteyan kerdî. YPG aşkere kerd ki netîceyê herîşanê peynî de tayîn cayî çeteyan ra peyseramê xelasnayên. û da zonayan ki topvarina çeteyan vera sûk ramenî. YPG neticê pirodayişanê peynî û naşkere kerd. Cepheyê Rojhilatê çeteyê xeylê noxteyan ra ameyvetin û Quwetê Pawten ji kuçe raverşi. Nû mintiqe de goreyeke ame tespît kerdin de südûdê çete kişiyay. YPG desta xeylê cebirxane û belgeyanê çeteyan ser. Cepheyê Başûr dizî pirodayişî dewam kerdî neticede hewt çete kişiyay. Ji wesaytê çeteyan ki serraya Heleb de Cebilxane sewq kerd zî amê imha kerdin. Didi çeteyê ki wesaytê miyan de bî amê kiştin. YPG aşkere kerd ki Quwetanê înan cepheyê Başûr de vera çeteyan herîş viraştî xeylê çete kişiyay. Quwetê Pawten îtiyadê zî didi kuçeyî raverşî. Fina Ewrûs hatanê sodirdi neziyê dewe termik ê Başûrê Kobanî de tankekî çeteyan amê imha kerdin.
Heta bînra YPG aşkere kerd ki neticeyê operasyonê YPG û YPJ yê başûrê Serêkanî Rojavayê Til Temirê de nezdî sed dew û cayê welatijan çeteyan ra amê xelesnayin. Heta bînra çeteyê Daişiyê ki vera YPG û YPJ derbeyê girdî wenê welatijanê sivîl xorêkenê hedef. Çeteyan zareyê Kobanî dije welatijo bi nameyê Mustafa Firaz û Vîstohîrê Serrekê waş tişiro kar înfaz kerd. Fermandara YPG û YPJ yê herêma Kobanî Meysa Ebdo derheqê prodayişanê Kobanî û Durumê peynî de ajansa ANF re qisey kerd. Meysa Ebdo aşkere kerd ki Kobanî de înisiyatîfê herbî destê quwetanê YPG û YPJ de yo û arda ziwan ki planê ve tişê çeteyan hetê Kobanî re hadireyê. Azaya fermandariya YPG û YPJ yê herêma Kobanî Meysa Ebdo derheqê rewşê penî de ANF re qisey kerd. Meysa Ebdo eşkere kerd înan rojanê penî de derbeyê girdî dayê çeteyan ro. Ebdo va quwetê înan cepheyê Rojava de bi quwetên re artêşa azad û peşmergeyan re operasyonê wertex viraştî û nî operasyonê xêla mühîm e. Meysa Ebdo va înan cepheyê Rojava de roja ewilî de raya nêdo çeteyan û va bi operasyonên rojanê penî înan taybetî dewa mezraa boşa de derbeyê girdî dayê çeteyan ro. Quwetê teqviyeyê çeteyan seva dewa mezraa boşa zî derbeyê giran werdî. Rojanê penî de cepheyê başûr seva çeteyan biyo cehennem û va no cephe de zî lejvananê YPG û YPJ derbeyê girdî dayê çeteyan ro û înîsiyatîv kevtu destê înan. Meysa Ebdo ar ziwan ke cepheyê Rojlet te grûpê çete bin kewenê û va quwetê YPG û YPJ no cephe de zî yo qedeme verçiye. Ebdo ve çeteyê Daîş rojanê penî de no cephe de hêrişê newekenê ser berê Sinor yê Mürşid Pinar û va çeteyê Daîş tîya ra ameyê vetiş. Meysa Ebdo va badê înîsiyatîv leş kevt destê YPG yo rewşê tîvarî veje werte. No Semed ra xêla kesê sivîl dest pê kerd agerenê bajar. Ebdo va hîn înîsiyatîv her cade destê quwetanê ma de yo. Pêro kêna û lajê ma ê ke teverê Kobanî de ye ve biyerê Kobanî û hemleya ma ye serkeftinê de hetê quwetanê YPG û YPJ de ca bigerê ve Kobanî bipawê. Meysa Ebdo va planê ma yê wextkilm, wextmiyanî û wextderg seva sivetişê çeteyan Kobanê re hedireyê. Heta bînra numayişa pirsûsê Kobanîzî ramena rexmê seriştişanê herîşanê eskeranê Tirk numayişkarî bi ısrardariyê de girt numayişa xwe ya nobet ramenê. Numayişa nobet yê sînorê Pirsûs û Kobanî rexmê pîrokên seriştişan ramena serva numayiş her hetîra poştayên yenî. Şampiyonê boksê ya Almanya dersîmiz İsmail Özen seweta poştayena xwe verdayiş ji Kobanî ji Pirsûs Özenî Viston yardımê ki Almanya'da arebî piya berdî Pirsûs Özenî va çikenê wa bikerê pey înan dikancî quwetê bibe wa bibe êdê vera îradeyê şarî bişikiyê. Piyakariya eskeranê Tirk û çeteyanê Daîş yê sînor zî ramena. Eskerê Tirkiyê êkî vizir sîndor di Keynaya Kurd Kader Ortakaya kiştî çeteyan rê kêberanê xwe akenî. Çeteyê Daîş ew ro aynê cadî wesayîtê Kobanîzan talan kerdî tirîtî la eskeranê Tirk xwenayra kerdî ker kor û lal. Ben ses almıyorum ha. Bir kere bana bağlanmıyor. Tamam, falan bir şey demedim. Harekete Cenyanê Kurd KJK ebijû da Mustayîn rîwalê pêdiyayînanê birayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî hükümeta AKP îqaz kerd. KJK arda ziwan ki nezdîbiyena Öcalanî nezdîbiyena haştiye. Koordinasyona KJK derheqe manebiyayena diyayîsan birayverê şarê Kurdî Abdullah Öcalan di ji eskera kerdise nûskîda. Eskera kerdiste vajiya ki manebiyayena diyayîsan bu Öcalanê manebiyayena haştiyeya uniya devam kerd. Necdibiyayena bê ciddi û iqtidarvan ye hukumat ye ver ve deme çare kerdene bine tehlike estena amayîse pîro şarane Tirkiyaya. Hereket û şarema bu pîro quvveta xwe sewata haştiye tıkı desra yeno kene. Abdullah Öcalan rayver û îradeye şarê Kurdiyo Homete dîna û dewleta Tirkirin zonaneke manebiyayena bi serok müzakerevan Öcalanê de diyayîsan
manebiyayena haştiyeya. Eskera kerdisi KJK'de ni piyesnayseki ardiyayı zon. Ronayena ju heyete tımdaran ki role xo hakemiye savata seveknayena biye tarafeni ye haştiyeyo onca yena manebiyayene. Günenarın bir zonayene ki ni manebiyayisi hem heteşar hem ki hete hareket emadı, itikat ussebir savata deme çare kerdene kenekem uma mecburime verva naye vınderime. KJK seresize verva HDP ki gureti des uvat. HDP rıhme Piero seresizane hukmata AKP hevldayse xo ye çare kerdene u haştiye de ısrar kena u ju kuvveta müzakereye. Seresize Rozane Peynan ye verva HDP gredaye hukumata AKP'ye. Verecoy ye reisi cumhur üsluba serestoq u tehditkar ye serok vezir u yardımkarane xo kuvvete kampereste har kerdi seresizi nabınge servirajiyayı. Eskera kerdisi KJK'de ardiya zonku hukumata AKP ni politikayene xoya qeftil u sinsi guneca verdo u dayya zonayene ki aveşiye ise demi gameke AKP erzena bınge inan serbeno zelal. Peyniya eskera kerdisi vajiya ma KJK je ceniyane kurdi u kamiye xoya reqistini dame zonayene ki Necdibiyayene ye verva serok apo Necdibiyayene ye verva şare kurdi, ceniyane kurdi u şarana. Ma, KJK, vervana Necdibiyayene, xeta ari mirkandı her zadi xoverdayız keme berz, avi berdise kuvvete çare kerdene u iradeye xu peda keme. KJK herkesire vaskı verva politikayene AKP vındere u xoverdayse kobane berz bükere. Niyadenimay Delal hükümete AKP nirojane peynidi vera HDP u vera Kurdistan jan herişi xo seriştişi xo kerdi veşi rivaleki masebe önay pers bikari serxata telefon madı parlamenteri HDP Biriz Demirçelik hadre. Biriz Çelik hayrame bültenama. Merhaba, şanışma ve şu var bu. Spatiya paşma kudini peyir ruşnenu. Aziz Paskana. Biriz Çelik Partiya Şmara Piya Perukini Kurdistan'ı jeki xoverdani hedefi nika hükümeta AKP'deyi en peyni Ankara'da vera bana HDP vera azay meclis şma juheri şivrazya her zevbini vizir sinordu onca fena jujeniya kurda ami katil kerden şmani Perukin herişan seni penasekeni Goreşma hükümeta AKP vera HDP vera hareket serbestiye Kurd vera Perukin şare Kurd her bedo şeredo nevi ilan kerdon. Rasta na çevre sera hem devleta Türkiye hem na desudu seriyo hükümeta AKP çare seriya pırskırka Kurd ne vazeni. Vazeni Kurd Çin'e bu statü Kurdi vala bu. Ayrıca vazeni şer daim bu şerru distika hoji masera vazeni her daim egemen bu na neziyo de seriyo visto de aşmıyor brez serok apo de çare seriya demokratik ilan kerdo seri çare seriya demokratik ra gam rehistuna azadiya Kurda gam eşti vaştu haşti bir meydan ama na haşti AKP ne vazena a duruya a her çira bir kemalista militarista çizgiye kemalista militarista dür ne kevta inkaru imaye kurdacı vazena ama hem na vasfiya AKP hem diplomatik AKP Orta Doğu Türkiye cihan dışı iflas kerdi o. Beçare mende beçariya parajı çimani geledin destara vazeni dür bir ayrıcı karşı halka 6 milyonu nüfusu Türkiye vazeni düşman itibarsız Roni o HDP o Çimedeni'de Kurdi ama Kürt cizanı, Türk cizanı, gelebin destekli cizanı Greji devleta de hıstını şer devlet vazena
şehir dışı devleti vazena devam bu. Geli kurdu, Rehistina Azadiya kurdu, Partiya Demokratika gela şara ma vazen her çiler raver haşti bir meydan, azadi bir meydan. Ama AKP'nin ne vazena ayrıcı, ne vazena kurt vejyon meydan, suku meydana da zone ko, çende ko, nasname ko, statü bir zaman. A vazena herkes, her cin ma teslim mi, ma çeko zone ko cadı verdi mi, beni diyateli Erdoğan'ı Davutoğlu zaman. Ayrıca manekerda diye her roş bacaranımadı, navçiyanımadı, havalimayını güreteni, binçavo tutuklama esto, mesela zanaka Malazgirt'ti. Malazgirt'te korti aşmedi, biz de hiç havalima ami güreteni, efseda kes güreto bineçima, inara biz de hiç havalima naka girtika edilir, ceza edilir. Birçerik vazana nais pers bikara kılmak xora şmazi Erdoğan düşmeniya hükümeta AKP vera Kurdan aşkereya KCK nay zey Erdoğan ki ekibi herbe teybet devre deyo veran ni erişan şmade zey HDP tavır şmado çiçi bu xora hükümet u Erdoğan kıştışı nezi pancas kesara HDP mesurgeno kıştışı kesi sivilanra HDP mesurgeno vera partiye şma u Kurdan nadişmeniyeci ortadaya vera naişma de neyle tepiya sabıkari seni bide ne politikaya ne kırkerdin cevap edece. Yani hepsi beraber siyaseti demokratik vaziyenin devamı. Partiye demokratika gelen siyaseti demokratik vaziyena gam verdiğini. Ama AKP ne demokrasira, ne haştira, ne cibratira, ne zana. Her şeyler rağber rena vazana herkes Türk bu, vazana herkes Sünni İslam bu. Maji ayrı itiraz kelime, itirazıya maji hekliya, ma zone ko, name ko, statü koyu, nasname ko, çava haklı binen mi? Gere manne hekracı vail rejimi. Avayet edici Evrura tepya AKP'nin ebdes AKP haklı Kurdistan davasıyla ilişkini indi itiraz büyüke karşı verici. Evrim meşruiyata PKK, evrim meşruiyata YPG, YPJ, havalimeyi gerilla eseri koya Evru dünya değnek eskirdeni. Naira raverji mavato Evru jivano AKP'dir rayesi. Ya gerçekten siyaseti demokratik çaresiyle demokratikler razı bena ya parça bena ya siyaseti demokratikler razı bena ya darbe da yine kaosu gelano gelibin desta beno ayrıca ray indi AKP'nin nemenda maser bilindi mi maçıyor haklı vaşto çiğdima hak edimi herkes sadece sabah kurtarma başta sabah Türko, Arabu, Çerkezo, havalimeyi, Brahme, Bindesu, Kulin'le başta. Naira tepiyacı Kürt, dava Kurdistan'da da zaten dava peni nereden ama dava Kurdistan gibi dava cihani. Cüye Kasıme'de Cihan Kuli Ser Lingabi Vairi Kobani Lejiya Evru Malazgirt'ti. Seva Kobani'da gelime eş belediye başkanı mev ve Hıstina mev Malazgirt'ti kampanya başlıyor top geri ama emniyeti TCO, emniyeti AKP, kaymakam AKP şiyo engel kerdo. Yani hena Türkiye ne bıraktı hak bile nevazeni bide Kurdi. Kurdci gerek Evru Tepiya indi kanlışı AKP mebe AKP rafa giremedi. Kamp yani Euro Rayda AKP, destek de AKP, umut beslemişken Euro tepe babası umutçi mayme çareserici mara derbazlena çareseriye zaten serop apo nişan kerdo a nişani iracı gerek ma vayr bejim mak vayr bej mak dest dajini mak hep azadiyo aşitide amimilejini kes nişkinoma kes vırnyama neceno Evrora tepiya inşallah
bizna heki kes varnya ma neceno. Parlamenteri HDP Brez Demirçelik ezvana ve suvar bey u spas kana sebebat şişma bunlar şima şima ve suvar bu silavures. Manser niyaden maydelal harekete Ceniyan Kurdiye Avrupa TJK'ye juye mijdardı. Suka Hollanda Den Haag'tı ebi Terbiyena seyu 50 delegeyan kongre xoy ronayın viraştı. No kongrede kancı kararı amegroten ma haber xodu tamaşa bikari. Damıstayı sıvajiyakı kongrede politikaya devlet van, iktidar van, zorvaji uşalnaysiye kapitalist modernite, yever ve şaran, ittikatan, ceniyan, hoza u kuvvetane demokratik amedes guretene. Onca modele alternatif ki ronayana nete o demokratikti, bırrekısın biyayene u sistema demokratik konfederal ye ceniyan yene ronayene, na modelser hayronziya. Kongrede ame tespit kerdene ki ceni xo dorme xo verdayse demokrasiye radikal ye ver ve sisteme de rexısın bir kere mesela cemaati çarekene. Karare ki ameyi guretene niyare. Modele rexısın biyayene hareketi ceniya Kurdiye Avrupa, Kominan, Kooperatifan, Meclis ve Ocağane Ceniyan, onza kongre, konferans u kurultayan, akademi, merkez u vakfene ceniyan ye, u hareket ninan hereme u mavene netevandı jubingeye xo sereser avebeno. Xoverde ise binge ye TJK'e kedenayene şiddet u vyesaniye ki kapitalizm peda kerdiyo, u narayede stratejiyane xoverde ise avebeno. Bi zihniyete komunal, necdibiyayene ekolojik ekonomik, zonayis u histariye ceni, ekonomi rexistinkeno. Ver ve zorvajiye u şiddet ye ver ve ceni bu pautese xoser xor rexistinkeno. Diplomasi juhacete xo siyasette mısnayeneya. TJK'e gurenayse xo na bınge ser nanaro, sisteme u projeye xoseriya demokratik ye ceniyan, hereme u mavene netevandı kuvvetin dano mısnayene, sazı kerdise xoseri pedakeno. TJK'ye bu prensibe derhaka ceniyandı ceni kararcene modele meclise u komun xore binge ceno, komun u meclisan je binge sisteme konfederal demokratik vineno. TJK'ye sevata muhteva u more jubiyayı kongre jede kerdene u bıneray veriye ceniyandı ekonomi sazı kerdene komiteyane gurenayse nanoro. Damıstayistı ardıya zonka kongre ceniyekı ver ve katliaman u kırkerdise cinsan şengal u kobanede danye pero u xoverdayse pavutena rumetane insaniye ramene yade inanbiye. Bu vasize tecavüz u katilkerdene ceniyane şengal u Ukrayna hete jubiyayine netevanra jesuce herbe bir yere kabul kerdene platformane vertaxtı bu slogane mesteniye nika savata çalakyan vrastene venktiya. Peyniye damıstayısın yavaşya. Kurdistan'da hareketi serbestiye buna karareni bir pil, nayra tepiyakı onzana karareni şoreşema tacdarkena. Koordinasyon KJK'zi ebiju damıstayın kongre ronayini TJK selam kerdi. KJK rival vrarçişi kongre ronayşi TJK kefşi xo ardızwan u diyar kerdi ki TJK kamiya rexistini ceniyani Avrupaya. Koordinasyon KJK kongre ronayini TJK selam kerdi u va cini edi xoser esası tenzim kerdişi konfederal, komunal u pautişi cevheri bipawi u serbestiye xo biyareca. Koordinasyonu aşkere kerdi ki ceni edi pratikeki gore xoverdayşi kobani damısni u bebe ravirşini şoreşi ceniyani dünyara verniyin peşengeyi bikari. KJK vengda TJK u perukin ceniyani Avrupakı na çarçovedi vayri peyvacu biveji u tekoşine xo bikariju u bers. Niyaden Maydelal rivali aşma Muharrem heti sazgihane Aleviyan ki merasimi yadkerden yeni vraştayen Federasyonu Demokratik ye Aleviyani Avrupa fedaki heştina aşmra tepiya kesi ki Kerbela u hatta Kobani ve Şiyaho kerdi vini yadkana her zavbin xeyli cayanzi ni merasimandı seytiriza u alvozi cizi edebiri virarden. Federasyone Aleviyane Demokratik FEDA bu potena germayı maman, iyeki Kerbelara hata Dersim, Şengalra hata Kobane, Raştiye Dımaşı yatkeno.
Na derhekti feda qetliam Kerbela artviri û vat, çeteyane Daeş takipkerde Muaviye'ye û verva Piero Şaran û ittiqatane Roşilat Miyani, Aleviyan, Yezidiyan, Türkmenan, Kurdan, Asuri Keldaniyan, Ermeniyan û hatta Müslüman Sunniye ki zire poşniye dane verva inan devamre qetliam Kerbela vrazena. Fedavat, zilme zihniyete Emevi ye verva İmam Hüseyin û rehevale xo ew ricayene ciya-ciyade devam keno. Hatta ki Piero Daîsanê mavene mazluman û zorvazan bi serkewtena mazluman mêr û qedenayene Kerbela ki niqedina. Vinetise İmam Hüseyin hurenda biyattı merdene evrü Kobanyede bi slogana hatta ki peyde ju kes bile bimano ma verva çeta Daeş xoverdame hete çene û xortane maye qehremanî ra yeno ciwiyayene. Çeta was şexsa rojavadı insan û qamiye ferqînê ye hereme vilê çewtkere la şarê Kobanî vilênî zaliman kerd çewt. Domane maye ki Kobanyede xoverdane İmam Hüseyînan, Seyrizayan, Alîşeran, Zarîfeyane û Emele Barbaran qirtike cidi verdaye. Fedavat, şagire dayse ma sewata Kerbela, Dersim, Mereş, Sivas, Gazi ye Vijir, sewata Şengal, Kobani û Laskiye ye Evroyo. No vinetise ma ye Kızılbaş Aleviyano. Hete fedara Paris'ti heşte mijdare Merkeze Kultur ye Ahmedexanî û newwa mijdare ki Merkeze Kultur ye Vilye Löbel'de sewata yadkerdena şehîdanê Kerbela û Kobanî germa imaman yena potene. Cemaata Alewi, Almanya û Avusturya'daki Nariwalra tarîxane ciya ye asma mijdarê çalakyan virazeno. Bültena maya newey Ewrozî û nabî bi manweşî de rojleşme weş.